U sklopu restauracije 50 godina starog šporeta zamenio sam rernu, obnovio šamotnu izolaciju, zamenio zaptivnu pletenicu, očistio površinsku koroziju i zamenio opruge na rerni. Pre početka radova obavezno isključite napajanje šporeta električnom energijom. Da bismo pristupili rerni i zamenili šamot, moramo da krenemo od ozgo. Otvaramo prvo ovu ploču. Skidamo sledeći. I postavimo. Možete vidjeti da sam ja već počeo sa radovima. Već sam deo ovih šamotnih ploča skinuo da bi mogao da pristupim ovdje šrafovima koji drže rernu. Ostalo mi još ovaj za cug da odvojim da bi mogao da izvučem rernu gore. Evo vidite kako je rerna isprojena na više mesta. Viđao sam snimke neke krpe, ali ja sam se odlučio za novu rernu koju sam našao kod BG Limenka. Kada radimo na reparaciji šporeta, preporučljivo je da odradimo i zamenu ovog dihtunga. Obavezno izmerite širinu kanala kako biste uzeli odgovarajući dihtung jer se prodaju u različitim dimenzijama. Ovo je ovdje 9 mm. Da bismo izvukli rernu moramo skinuti ovaj deo cuga. Odvijamo ovu ručicu sa šipke. Ona ima graničnik, ne može da se izvuče, ali malo jačim će izaći, malo jačim povlačenjem. Evo ga. Sada je potrebno da odvijemo ove gornje štite. Ovaj šraf ima kontramaticu, ali srećom može da se skine. Zadnja lajsna je sa 3 šrafa pričvršćena za ram, a on je sa 2 spojen za šporet. Ovi šrafovi imaju kontramatice, ali uspevam i prstima da ih zadržim. Ukoliko kod vas bude teže, koristite ključ 8 za kontru. Moramo osloboditi ceo krug, lajsnut po lajsnut, pa pomalo traje. Kada sam oslobodio u prvu, mogu da izvadim i ovu šipku. Svakako je za zamenu. Iskrivila se i prilično je zarđala i prljava. Sada je lakše pristupiti šrafovima sa ove prednje lajsne.
Prednju i zadnju lajsnu drži po 3 šrafa. Opet smo dobili pristup do 2 šrafa koji drže ram sa prednje strane. Možemo izvaditi ovaj limbačak. Kada sam odbio šraf i na posljednjoj ovoj lajsni, mogu da pristupim ovome za ram i kada odbijem njega moći ću da skinem ceo ram, a onda i da izvučem. Ovdje će biti za kraj malo za animacije. Kao što to najčešće biva, najslađe ostane za kraj. Ovaj posljednji šraf je skroz zapeko i morat ću da ga razbušim. Problem je što je ravan pa nemam oslonac. Da. Biće ovo zanimljiva igra. Probat ću sa tanjom burgijom. Opa! Da ipak uzme nešto deblje. Da, sad imam oslonac i dalje nema. Ne. Nazad na tanj. Sad deblje. Može i prva ponovno. Odvijač i ubeđivač. Ništa na silu. Ako neće, uzmi veći čekić. Gotov si. Sada mogu da skinem ram i izvučem staru rernu. Ta-da! Evo kako je izgledala stara rerna. A ovo je nova, izrađena od hladno valjanog crnog lima debljine 0,8 mm. Izrađuje ih firma BG Limenko i šalje na kućne adrese. Rerna za šporet Smederevac 7 u decembru 2025. koštala je 3400 dinara. Veoma je precizno izrađena. Pod rernu se lagano vadi i vraća. Krajevi su ojačani, a spojevi punktovani. Ukoliko menjate oprugu na vratima rerne, potrebno je da rasklopite ovaj ceo sistem. Imate oštru stranu i polukružnu, nju okrećite na gore. Provlačimo ovaj osigurač ili čiviju. Novu oprugu navučete na osovinu.
preklopite da biste imali više prostora. I sada nekim šrafcigerom nategnete da opnu. Došao je red na ubacivanje nove rerne, koja se kao što vidite odlično uklapa. Iskrivite trake da drže rernu kako biste je lakše pozicionirali. Povucite dno rerne da vam pomogne kod centriranja. Korigujte trake po potrebi. Postavite ram na šporet i kroz njega samorezcem pričvrstite rernu. Prekontrolišite položaj rerne. Pričvrstite sljedeći šraf uz pridržavanje rerne rukom. Ubacite šinu za pričvršćivanje vrata. Provucite šraf kroz šinu i zavrnite ga u mehanizam vrata. Zategnite oba šrafa. Kreiranje ovog videa iziskivalo je dosta vremena i truda. Ostavite like i podelite ga sa prijateljima. Veoma će mi značiti. Ostale su još dve rupe za bušenje samorezcima. Leva i desna strana. Evo kako stoji nova rerna. Iako nisam koristio libelu, sve je poravnato. Nisam nabavio novi lim za cur, ali će i ovaj poslužiti još neko vreme.
Vraćam ga na poziciju i provlačim šipku. Potom uz pritisak pozicioniram i cug. Hod je slobodan, radit će kako treba. Zavrćem ručicu. I vraćam ram. Bočni šraf drži ram i cug. Zategnite redom sve šrafove kroz ram. Koristite ključ 8 za kontru. Bočni, prednji, i zadnji. Na redu je prednja lajsna sa 3 šrafa. I zadnje sa svoja 3. Sada bočne lajsne. Kada zategnete bočnu lajsnu, u nju uvucite šipku. Uvucite je na suprotnoj strani, a zatim pričvrstite lajsnu. Stare šamotne ploče vlažnim sunđerom očistite od prašine. Svaki spoj koji ćete lepiti pažljivo prođite sunđerom. Pokušajte da svaku ploču vratite na staro mesto. Isto ponovite i sa prednje strane šporeta. Ovo je šamotni set koji sadrži 2 kg šamotnog brašna i litar staklene vode.
Da ne biste žurili sa mazanjem, zamutite kilogram po kilogram šamotnog brašna. Uz postepeno dolivanje pola litra staklene vode. Kada dobijete žitku masu, prvo zalepite razdvojene šamotne ploče a zatim popunite pukotine i razmake. Moje ložište je čitavo i nisam menjao šamotne ploče. Samo sam popunio pukotine. Dobro napunite razmak između rerne i cuga. Ja sam šamotom prekrio ivice koje su progorele. Ostatak sam iskoristio da premažem ložište. Ostavite šporet otvoren da se suši 24 časa.
Za dihtovanje ploče koristio sam Beochemic termoset sa pletenicom od 8 mm. U očišćen žljeb nalijte lepak i odmah utisnite staklenu pletenicu. Ispratite sve krivine uz ispravljanje i utiskivanje pletenice. Odsecite skalpelom višak pletenice i pustite ploču preko nje da je pritisne. Dok se lepak suši, sklopite ostatak delova. Ovdje imate ove zupce koji prolaze kroz prorez i ovako se uklapa. Provučete šrafove kroz oba pleha i sa donje strane ide ručka. Zategnete plehove, zategnete šrafove to je to, gotovo. Ručicu fioke sam od korozije očistio metalnom četkom na šrafilici. Provucite šraf, vratite podlošku, zavrnite i zategnite ručicu. Ostala je još pepeljara. Osim korozije na ručici, na vratima je bilo i tragova masnoće.
Metalna setka i škatalica su odličan pas. Emajlirane površine nisam hteo da oštetim četkom. Pomoglo je drvce, a odmašćivač odradio svoj deo posla. Ponovo šraf, podloška i ručica. Šporet nije dugo korišćen, zbog čega se u dimnjaku našlo svega. Pepeo, grančice, mahune, zanimljive bube. Obavezno proverite prohodnost dimnjaka ogledalcetom ili telefonom. Vidi se nebo. Kreće topla proba. Za premijeru krompirići. Uskoro ću u ovom vremešnom Smederevcu snimati nove recepte za jela iz zemljanog posuđa. Zapratite moj YouTube kanal da oživimo stare ukuse. Hvala na pažnji i pozdrav!